Večeras se priprema nešto vrlo zanimljivo u gradu. Ako ste ljubitelji vožnje biciklom, ovo je nešto za vas. Noćna vožnja biciklom. Idemo se zabaviti, idemo odvoziti ovo, nadam se bez nereda, bez ikakvih ekscesa i vidjeti kaj će biti, ne? Svi su pozvani na noćnu vožnju biciklima koja starta sutra u 20 sati s fontana kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Od piramide kod fontana krećemo prema Bundeku, znači preko mosta, možda napraviti 1, 2 ili 3 kruga i onda prema Jarunu, tamo kraj hipodroma. Dogovaramo se, nekima je to predugo, nekima je prekratko, pa ne znam da li ćemo raditi krug oko Jaruna ili ne, ali u svakom slučaju vraćat ćemo se po Vukovarskoj do glavnog kolodvora gdje ćemo tam završiti cijelu tu rutu u onom fitness parku, odnosno adrenalinski park se to zove. Nadamo se da je bilo super! Ovo je bila najbolja. Ovo je bila najbolja. I mislim da će svaka što dalje ide biti što bolje i bolje. Jer od početka je bilo super i sad je onak prezir. Da, ja mislim što više i više. Odlično, nakon vožnje bit će i prigodno druženje, pa evo lijepa prilika da upoznate možda neke nove, zanimljive ljude, malo popravite svoju kondiciju, isprobate bicikl za novu sezonu ili da jednostavno ako prvi put se priključite ovakvoj nekakvoj biciklističkoj avanturi, shvatite koliko je to dobar način putovanja i rekreacije i života. 15 sati je i gotovo 4 minute.